ngasi video jina article 19 Indian Constitution gi part 3 da yauri se fundamental right ne fundamental right si gi backbone ha ga khangnai ba si gi right to freedom right to freedom je ko ada mayam na khangna bam na article 19 the right to freedom yaure na khale ba khangi ko right to freedom ji yaure akhoi de piwa freedom ne ba citizen ama de piwa freedom ne ba ada sikhan ne gi mangoi na fundamental right se si je kana kana da pi gi ha ba do si question ama mula ba samna ha ba da si pi ba freedom se article 19 gi makha da pi ba freedom jing je si only koi gi India gi citizen natraga na koi gi shareholder jing je company gi shareholder jing je si da pi ba right ne ba ko हाबद अतोप फॉरेन की पर्सन अमने इंडिया दा लाकु मतमदा हाइबो सिगी राइट सिंग जे मोदे केंतो फंगवेबो होय अतोप राइट फंगे को हाबदि राइट इक्वालिटी गुमदे मोदे फॉरेनर दसु दुम फंगेबो को एक्सेप्ट कोगी एलियन सिटीजन नतना को एनिमी एलियन नतना अदुगा आर्टिकल 19 से सिदि यावरि से सिटीजन पीबो फ्रीडम नेबो कनादा पीबनो हाय तारगदि कोई स्टेट की अगेंस्ट पीबनेबो को हाइदि स्टेट सिदा स्टेट की मायोक हाइबो तारे को से पीबनेबो अदुना राइट टू फ्रीडम फंगे हाइदुनासु कनागुम्बा इंडिविजुअल नत्रगना अतोप कोई फंडामेंटल राइट की मखादा हाइदि पार्ट 3 की मखादा स्टेट सिंगदब कांगु जिंग जे सिदैदा अखोइना राइट टू फ्रीडम जे सिनबो यादेबो अदुसिना तारगदि इंडियन पेनल कोड की मखादा खोइजे पनिशमेंट लेयेबो को अदुगा आर्टिकल 19 दे लाक्टिंग मांगोन ना बैकग्राउंड मसाम तंग हनजेबा थाइना कॉन्स्टिट्यूशन सेंबा होरकपजे सिदा ख्वाइदगी डिबेट तौनबा जगह जे सिगी जगह जनेबा मरमदी इंडिया जे येंगो सही सनी हेना को 200 इयर्स हेना माजे फॉरेन रूल अमगे मखा लेरमनेबा को अदु लेरमनिना मागी राइट्स नि मत्पीबा मयाम तौग्रे को अदुना इंडिपेंडेंस लोरबा मतुंग दा ख्वाइदगी हाना मोना कॉन्स्टिट्यूशन मेकर जिंजिना नैनारकपजे आर्टिकल 19 जे हाना डिबेट on ba hawreba sida khara mana haireba America maruan America ko America da sanari ba khoi ki right to possess firearms se muide di firearms je every citizen num pubiya eba ko asimak thamse ha zo mukhana reba ko adagi second da yamna darkest history haitare democracy darkest history je 1975 ta thamge national emergency do aduna sudum oiri ko adu gi national emergency de kam sathiga matamne press se khoi gi matamdu to khwaidagi mass media na khwaidagi yamna puthok paje khoi gi press oirame ba ko 1975 ki matam sida press se adu ke matek censorship lang thamjalle ba habit athim myam thamjalle ba kaman ha matam da press na phong doriba pause government ge ayabu yaudana phongbe yaroiba habidi suppose aina paper sida phoning ba pause government de adugi sem pau do government de hana ayabu logoneba ai si pau ma phongjage ayabu pio harga government approve tawre dana approve tok taragati hairiba pau do aina press na phongba yareba ko arsum lake aduna article 19 ja ina kai hare amana citizen na piba ko citizen right pidune nang freedom phangjaro na nangi liberty ma luna ne hingjaro na haibe piba right ne ba adu mana pire haiduna junu khamba state ta zo mung ne khambra nangi citizen na tawra iba mayam se maram sala taraga nang thingjan ba ya na state ta zo mu kha magi maram khra mu piram me ba ko adu yengje ba state na article 19 je kamaina thingba ga taraga di magi sovereignty integrity security atop friendly relation have atop country ka friendly relation adagi public order adagi defamation contempt of court adagi incitement of an offense sigi maram jina pi daraga dine haire article 19 je mana curtail to bangam me ko ada sida khona contempt of court se yamna je familiar oi ko ada karino haba khangam da buji hadi handak ta ikui da bida khoi gi manipur gi additional SPM so कंटेम को ताखिबने अदुदगी मु मसिदै मुखा सखलागा MPSC gi results क्वास तौखिबदुदा हाना ऑफिसर वरंबा माना करी मुखा फोंदो बगदमक्ता माजे कंटेम कोर्स ताखिबने अदा करे कोरो कंटेम से मनु हजन लुद्रगसु मागेसु अनि लाइको क्रिमिनल कोरो कंटेम हाबा मगा सिविल कोरो कंटेम हाबा मगा अदो मयाना दाउट लेतारगदि आई सिगा तोंगाने वीडियो हम पुलाके ngasi ko inde sidam salase adagi sona kan piri jina article 19 ge makha da right se taruk piye ko hana tare surame right to kano jo khoi ge possess property na ko si je 1976 1977 dara si je ma je
ꯂꯧꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯧꯔꯛꯑꯁꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯐꯥꯔꯁꯁꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯅꯤꯡꯕ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯄꯤꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯏꯁꯦ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯑꯅꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯅꯦ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯔꯤꯁꯤꯞ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯄꯤꯌꯦꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯩꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯒꯦꯟꯁ ꯏꯁꯇꯦꯠꯀꯤꯗꯒ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯄꯥꯝꯗꯒꯦꯔꯥ ꯄꯥꯝꯃꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯩꯒꯤ ꯚ꯭ꯌꯨ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯔꯣꯟꯕ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯇꯕꯤꯗꯅꯦ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯊꯝꯖꯤꯜꯂ ꯊꯝꯕꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 19ꯗ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯒꯗꯕꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯔꯥꯏꯠ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯥꯔꯊꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯦ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯠꯇꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯃꯅ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯀꯔꯇꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯄꯤꯔꯝꯃꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯕꯁꯣꯂꯨꯠ ꯔꯥꯏꯠ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯅ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜ ꯔꯦꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯁꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯕꯜꯁꯤ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯤꯡꯖꯤꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯟꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯇꯦꯠꯅ ꯋꯥ ꯑꯃ ꯍꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏꯑꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯕꯤꯖꯟꯁꯨ ꯑꯥꯔꯇꯤꯀꯜ 20ꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤꯀꯣ ꯆꯥꯎꯊꯣꯛꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯗꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯐ꯭ꯔꯤꯗꯝ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯄꯤꯆꯁꯤꯗꯁꯨ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯁꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯟꯗꯥꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯅꯦ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯦ ꯀꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯂꯦꯞꯈꯠꯂꯒ ꯁꯛꯑꯣ ꯈꯣꯠꯂꯣ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯄꯤꯗꯅꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯁꯛꯑꯦꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯁꯛꯄꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯗꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯁꯦ ꯁꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕ ꯁꯛꯇꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯨꯒꯤ ꯍꯦꯗ ꯃꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯕꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯗꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯇꯥꯟꯊꯣꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯇꯥꯟꯊꯣꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯀꯣ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯪ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯆꯤꯡꯗꯦ ꯔꯦꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯣꯠꯁꯦ ꯀꯛꯊꯠꯂꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯂꯤꯞ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯏꯁꯄꯤꯁꯦꯜ ꯂꯤꯞ ꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯗꯣ ꯊꯥꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦꯕ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯑꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯀꯦꯁꯁꯦ ꯕꯤꯖꯣꯏ ꯏꯃꯥꯅꯨꯋꯦꯜ ꯚꯔꯁꯦꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯀꯦꯔꯂꯥ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗꯅꯦ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯖꯣꯍꯣꯚꯥ ꯕꯤꯂꯤꯐꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤꯅꯦ ꯖꯣꯍꯣꯚꯥ ꯕꯤꯂꯤꯐꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯁ ꯔꯤꯂꯤꯖꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯅꯅꯦ ꯃꯣꯏꯗꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯨꯄ꯭ꯔꯤꯝ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯂꯥꯟꯒꯅꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯥ ꯏꯁꯩ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯁꯛꯇꯕꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯥ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯦꯛ 1971ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯦꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯦꯟꯊꯦꯝꯒꯤꯗꯣ ꯔꯥꯏꯠ ꯇꯨ ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯁꯥꯏꯂꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯅꯦꯀꯣ ꯑꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ 1975ꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯗꯥꯔꯀꯦꯁ ꯗꯦꯃोꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯏꯟ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯗꯀꯣ ꯐ꯭रीडम ऑफ प्रेस से सिदा याम थीना रेस्ट्रिक्शन मैम थमग्रे को कटेना तो आइना जो हाइग्रे सिगिदा मुन नैनारसे सिदैदा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बी आर अम्बेडकर फादर ऑफ नं कॉन्स्टिट्यूशन हारिजे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सिना हाइरेबा अखोइगी इन कॉन्स्टिट्यूशन दा फ्रीडम ऑफ प्रेस ना तोंगाना म याउद्रगसु यारे मरमदी हाइबा फ्रीडम ऑफ प्रेस से अमेरिका ने कॉन्स्टिट्यूशन की फर्स्ट अमेंडमेंट याउरिनेबको फ्रीडम ऑफ प्रेस राइट टू फ्रीडम एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस ना मोदी याउरिनेबको अदुगी सेम प्रेस तो खदि काय जागे हम तमदा आर्टिकल 19 की क्लोज 1 दा याउरिसे एक्सप्रेस तौबसे सिदा लो याउरे सिनेबा अखोइगी बी अमेरिका ना हाइरिसे सिदा लो फोंदोखरेबने सिनेबा को अदुना सिदैदा केस अमा लाय सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ना को सकल पेपर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जे
sida yamna maru ba case amane ba sida lai cheko ada si case na mu ka hare sigi case da ne hai se kano se sai gi india gi kano se ma gi freedom of press se freedom of press se article 19 is close article 19 gi 1 gi express to right to freedom of express se sida yaw ga le du na ma tongan ma yaw roi na hai bana hai ga ne ba sida ko adagi right to freedom of assemble freedom of assembly se 19 gi clause 1b da yaure aduga mabu regulate tawri sina 19 gi clause 3 je mana naidi freedom of assembly je mana regulate tawre ba sida hai je freedom of assembly hai bane ba mi pun ba ya yam su yadi hai ba dune ba akhoi gi manipur da yam tuina thokpa pone hai ba dharna phamba rally chatpa mi pun da ba gi matang da yam toina yamna debatable oi ba pon amus oi mne ko ai soi bra debate yamna sangba mo jaga oi azo sida yai se mass right to freedom assemble to ya ko peaceful oina natragana firearm out da peaceful oina assemble to ya adubu maje amuk curtail to ya 19 gi clause 3 sina mo hai sina ko legal process natragana criminal trespasses natragana criminal force ko legal criminal trespasses hai bi athadi mi khara punjal laga ko mi khara punjal laga assemble mi khara assemble tawraga kana gumba legally changba ya da posak to mana hata changjal laga kana ma tawrubudo criminal trespasses hai bi chang ya da jaga amda cross to laga changu ba hai bane ko adu gumba ade criminal force adi mana criminal moido mi yam me hai bagi mata gum hata criminal gi act ta force to solakba adagi use force individual ama da moi mi yame na ta individual ama se moina force tawraga kra haini ek ama to honugumba adagi moi mi khran na changjal laga hata mi gi property je lautho ba lausalo ba mayam je sigi se thinge ba ko kamaina security so the sovereignty integrity and public order da ma je thingba ya ba ko ada assemble tawre na assemble tawrak pa sida ne suppose assemble tawre sida haidu se section 100 CRPC gi 129 se mana haidu se no assemble taw bose ya tokpiro no disperse tawro handokro haidu ne ko ihan haidu se egumba wrongfully tok taraga di ko haidi asing bagi di samaina assemble taw ge habu je permission han logodam ne magistrate natragana police station dagi permission logodam ne ba haidi akhoi ngasi gi assembly ba assemble tawri ba je haide ba sigi procedure myam je akai ba leite amna peaceful oi bane haraga hana permission logodam ne ba aru permission log taraga di assemble taw ya ga ne ba ko maru ena legally hai bani ko adu to taraga di 129 CRPC gi makha da no disperse tawrona logthro ka ne ba disperse tawdra ba ko to taraga di IPC gi section 151 gi makha da moi je phaba pun to ba ya re ba ko adagi amana mo khoi gi yam to thokpa 144 ko CRPC gi 144 sina ne hai ba sigi assemble to mayam se sovereignty integrity adumasum public order sigi da mutane ma je pulhanda ba su yae ko khoi gi yam to na curfew gu thamma tam da thonba yamna chalai ba CRPC do 144 je adagi kari gumba moi je chalai adagi mo asmaina pulap on thamda taraga sune IPC section 141 gi makha da ne mi manga da gi nata manga da hena pun base thingjan ba ko adu mana thingjan basu yai adagi makhoi da sokopan pa ya ba khulajin pu handa ba khulan da baje yai adu ga sigi ani chalai baje magistrate na chalai tu ne ba haibadi DC na ko deputy district magistrate na ko DM na haibi deputy commissioner ni ko DM na chalai ka da ne ba sije natra gana SDM na adagi second associate अखोई की इंडिया दा अखोई जी पुंजल लगा एसोसिएशन सेम बसे या हालमे को एसोसिएशन सेम या हालमे अदुगा हाई बसी एसोसिएशन जे अखोई की याना पीसफुल ओइबा एसोसिएशन ओइगदबने बको हाइबदी लोन यादबा आइन यादबदी यादेबा को अदुगा हाई बसी की फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन जे आर्टिकल 19 की क्लॉज 1 की सबसेक्शन सी द यावरी अदुगा माबु रेगुलेट तवरिजना 19 की क्लॉज 4 जना माजे रेगुलेट तवरिने को हाइबदी regulate tawre aduga masune ngasai gi sovereignty integrity public order amusu morality da yenga gane masi dum curtail to samba yae ba ko aduga magi case amana all india bank employee versus national industrial tribunal se moibani gi case da kai ha ga matam da
noi association semba yai ko association semba yai noi gi sakot horangi khana ba yai habadi association ama semi ba habse particular objective ama phangna ba gidamakta khoi gi mokoi ji punjal laga moina main oina selaka da ba pone ba on maron organization semi je si to budi yai adubu right to strike to bu sidi na khoi gi sidi yade na hayaba kamaina si all india bank employee versus national industrial tribunal je si jida kari right aga ha matam da right to strike se natragana right to khoi gi thabak to thok pa se kai ni moin thabak to amdagi eta pam da bam na han thabak ta lep thok pa je si yade ha re sidina khoi gi right na te sidi legally action la khopa yain ha re ko aduga right to movement right to movement haise masina mu article 19 gi clause 1 subsection d de yaure aduga mabu regulate tawrijina article 19 gi clause 5 se sina master regulate tawebo right to movement haibagi athadi india gi citizen amu oi taragadi ko karigumba ai si india gi citizen idana ko adu taragadi ai si india gi any mafam amada chalaga ai se any mafam na satpa yaeba ko habdi india gi citizen amana india gi any mafam na satpa yaeba wana prise aduga 19 gi clause 5 sida haise maje ma haisina adumai satpase khoi gi maru oina khoi gi sarkar athing ma thamba jaga jaga jingje khona habda notice ta manipur sang rojo sekti ilp chanare adagi nagaland sangba arunachal sangba moije khara restriction khara leidana adagi second maru na tribe aduna moise tribal state area singje sangmujum khara thinge second da khoi gi thaina gi oiba mi sing leiri ba ko haide Andaman and Nicobar Island thaina gi tribal area khara leiri ba yam thina tribal oi bai tare haibadi adugumba asigi jaga je maruna tribal zone no thamme ba ko adu leiri ba tribal singje thaina ngai gi khoi gi moi gi kano do hojiki anoba modern world se mon utra bane ba thaina gi dum hunting gathering taw lai ba kangu do adman lai ba kangu chu di leiri ba Andaman Nicobar do ko adugum dadi sang ba se yade ba second right to reside is samane 19 gi 1 gi subsection e de yauri majana 19 clause 5 se same regulate tawri movement ga reside ka se regulate taw bose 19 gi clause 5 ma dum regulate tawri ba right to reside se sina mo hai je india gi citizen amma se india gi any jaga na chala ga ma sun leibi ya haibane ba chala ga khunda ba yai ma dum hingu ba yai haibane ba ko adugi same restriction do adu do kedoro ba ngasai tribal area sing na tragana sakana athing thamba jaga jing je sida di changba ya deba go aduga right to practice maruana profession ne sida hairi se go koi gi profession khona chaning ba profession je akona practice toning ba profession je satpa ya ko aduga ma si regulate tawri sina kamai to ga matam da adu state government na ko na tragana government na ma je athing ma je khara thingjan bi restriction kha pi bi ba maramdi ai je right to practice hayana ai se medical tam da medical ge line medical background like da ai se medical et oi doctor to oi bi de ba ya de ko maramdi ai se doctor am oi ga tar ga di ai gi kano se doctor medical line tam ka da bani si pass ta da bani adu pass ta da bani have criteria kha pri da na ko adu ga ma criteria pi ri se si jina right to practice sigi magi restriction ne ba adu pisal ai se ko criteria pirak paneba au dara ga dikhalone as ngasi di bidam ka de doctor oge ka haga doctor oge bisu yae as doctor se bit ka di engineer mo oge ka haga thong ga ta chalu yae ko adu yadana magi da makta restriction khara piram me state government na ta gana government gi khutta ko aluga sini ani khamda article 19 jela ma gyan taram gani hana khalle ado ta da yaur ga su dum comment tum thambiro aduga aina haijabdo smaina पाव थोकते खोते हाइबदो आइजु खांगे अदो इंफ्रास्ट्रक्चर सिंग जे अंगोंद जु यामना लैते अदो अपग्रेड तौनाबदि तौरी अदो सोजम की तौरके अदुगा खंगदो यावगो सुदुम हादुम हाइबिरो अदुगा आइगी पर्सनल ईमेल आईडी जु थमजरके डिस्क्रिप्शन हाबसरक बनी अदुगा आइगी फेसबुक तना कोरो हमदा वाइ खोमना लैबनी अदुम मेसेज हाबिरो नत्रना अदुम कांटेक्ट तौबिरो आइ अदुम सीरियस एक्सपीरियंस नgi ओनदि आइ अदुम थोंलावना हांदो थमजरी aduga subscribe tabuzu kaubigano share tabuzu kaubigano haibadi exam ju kuselaktre 1000 subscribers su taragadi live thaba yae ko youtube ki niyom gi matungina
ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ 1000ꯗꯣ ꯁꯨꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯚꯁꯦ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯦꯁ ꯇꯨ ꯐꯦꯁꯀꯤ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯇꯦꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯒꯤꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯆꯪꯕ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯂꯥꯏꯚ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯥꯔꯒ ꯑꯗꯨꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯌꯥꯔꯤꯉꯩ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯁꯤꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯣ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ